go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 I've created a monster. There's nobody wants. Eske txapelketa ja martxan dugu, ikusi dugu ja neskak ere hasi direla beraien tanda egin dute, nolako maila aurkitu duzu adibidez nesketan? Ba, ikusten hori naiz da, neska nire ustez oso onak izan dira zen, adibidez den gogunen hasi nintzen iten da oso zaila iruditzen zait, eta ikusi ba, maila oso naukatela. Eta saiatzen nahi dira baita, hasi gogo asko daukate. Mutilak adina animatzen dira edo? Bai, mutila daude edade guztitakok, neskak adibidez bi bakarrik handitorria, baina mutilak ja edade guztitako daude eta neskak bestain beste gogo askokine bai. Parte hartzaile aldetik, gora egin du, bera egin du, mantendu egin da. Ba, nik uste, oain dela urte bat ez duen hain beste, oain dela 2 urte gehiago, eta aurten ikustea jende gehiago animatu dela ere bai. Eguraldia lagun, hori garrantzitsua kasu honetan, ez? Bai, ze adibidez atzo etorri izan ekaitz bat, baina bueno, gaur hona atera da, hasi que oso ondo. Sarien aldetik, saria badituzte garaiek? Bai, hemen ikuste dite umaian daude sari batzuk, eta baindik anezak eguzeinek irabazion. Zue favoritorik edo baduzue? Ez, hobenak irabaziko dut, eta Skate park hau egintzenetik hemen Tolosan indar hartu du, inguru honetan, skateak? Bai. Ikustea jende gogoi gehiago euskala eta jende gehiago animatzea lare baita. Ikustea, pixkanaka jende gehiago animatzea la skatea egitea. Honek lagundu ite duta. Like a splinter, the center of attention. Back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me?